Janji long liman com ngawang kita kora long liman com lagi sengali itu malong lihat kan kada tu. Mudi itu sini ni deh. Kalau berbeda cemat hatu ni deh. Kalau berbeda itu ni film akhir gitu aja jo lapa. Anak hitlong ini deh. Border hawa aput hak. Kahuri dam hut. Kacini dulong. Mata pena cuma atun pen kajet hanlong. Ini cuma otomatis konsil tu. Istilah korban apa tu pun jawab pro. Langsung ke klaim kelo. Jadi otomatis konsil tu pen ke klaim un apa yang mukhas kami ahoya ahawara lagi asal tak klaim nambi. Kacing tu orang municipal nambi. Bang cuma tu ke la border hawa kacing tu rapanda application pinane nomor 6 pinane telefon kala mathali dar phan ludo kata itu orang lang awe itu orang tua awe puan da pela beke engineer an koi pon atau engineer do cerap itu dulu haladak adimat klong masih bangke estimate and di kadu kawe clearly seda karti yang lo atau ke application PC tale dambe itu baru kan tiglong prolog kan tenang anikan mereka dambe tak tiglong langsung mau pen masak su lasu ahwara kamat hadam puasan pudame lamu pen bobonglet border hawa itu karbiak khai tum topik nanti karbiak khai tum hadak pengal tip nanti pulang masuk kamat halong pen non pakai halas sikikok dan masuk tiglong lo George Melika Hood, Masab Zu Hala, Konamipen, Urnachol kan Wanglo, Haladak, Samotalong, Bidam, Penangat Tumpan. Setelah bidam kok, api konsil dan kelangdam awe tawar awe mie awe lang awe kisung awe thang awe. Ceca kode malah tuntan perkah bortar hawar masih tenang aku luang tujui. Ajak tu ke cedam buruk tu ada kok. Lalu, lasi hopper pakai border awar dudam si pusetame, ini cuma kopen atau awar cyber aku tinggal tete. Ladaksi, ini cuma awar hadana kopi. Lapen hajar cetan seta, political ajakong nang vegji. Political di ajakong awi purdan te, itu cerai eke teglor. Lasila maksud politik ini ajak kong kecepalong loh sampai ini tuh abang tuh dong ini tuh marah atau ini tuh amunnya dong kamat hakran hala election apa ruhut masap tangka Abe song alam abidana kesi nelininge belo kesi lo jakong isi lo ningi si klik si ini tuh melabang ke non si tame ini tuh klaim nang koso lasi cethani kong mutha de alam ta mo arju nang ami alam sida to arju pupu alam arju de pen api kopi ma ili tu me claim nahi la pen nona tengke ili tu ma sayang deng ke hot tang ke isido non ke wangi tarik rehni ke hamren di si office make angden tu si pupo haladak ili tu tornado nahi ili tu give and take ke nang along aprek pi noi pipe de no enjen Sita ini tum Karbiang Long, West Karbiang Long pen Meghalaya hoilong make nil tum ke give and take a policy ke nil tum ke kroi kroi lah helo nil tum. Lapen ke kopilo ma ke kroi kroi dan naya dimang kopilo. Ke kroi kroi dan naya dimang ke 1951 hala bangso dak boundary commission do hala so commission atuma report atengsi la bangso along le ke hapu ke do analong le sita me pukewan. Lapen ke adu ya hoi ke hala usri ke patir tekan. Ili tum khasiya pan phulung si la solong li ka cheraya bi la pen non si tame piniar nian si tame ili tum khasiya pan choma ka tum pan dak dori turnon damnon phuli tum pube hala tum pen si bang nang chor tu bom la si lake ili tum council kacharia bang phu tum si tame ke dam tang tum ke dam jilu hala tum pan ke jonghele sorsa ta ale avelu non komama kang i promatum non koma dari deng sila so cari jalo maja kong gidoma hala tumbang pansi ilitun kipu besek nang kokko asi ilitun kipu nai bangke 1951 aningkan isya notification do hala so notification pensi Karbiang Long adu ya kona flida
Komchen dalam suat duya hoy kapitik do halabang suat teng do nangi. Halabang suat teng si council si tame putip nangi. Ipu nai bang ke lage bang English do pu kopilama status quo maintain nangi. Status quo puta non a mat ke awilang ayo la pente non ma kacini ke la so ABC bang non si nili karjuda karjulong lang la penangi pacini don tor ningarong la penalang hitung kan si tamel hitung birta chala apo la so tengsi ke kado kabe la ABC pudet kalilo border ajeng ke do asong pudet kalo karbiang long khei la pen longri long pada farman karja po song pen anke kacingki kace than pen la so ke claim ra pe ji fani tum boripo la pen ke la ke tu non ke bang ji krehiniar ni हमरे न लोग धरना के दो लाले का पीजुट के लिए लादाक पे ने एली तुम जो पीनी पे ने के चेंगलो हला के उठल लो लासो पे ना पीजी लासो बंगे डांबो को इली तुम आदु है हो फिर क्लॉन्क्लेटी के ला हिल्स ट्राइबल कॉन्फेडरेशन है हिन पे के ला पेंडाक के दो ना सॉन्ग दो आना बंगे लगे क्लेम बोल सोलर कदो वे थचीनी लो कर बियांग लो रात थचीनी लो ke damtang April ciklu Great Rocks year ni muthade long la pen kedal ami long sitame ami long bang ke council entry tax gas bang gate bang kedal la pen ke hala hade long ke Meghalaya police chewan sila tum hade rong asor pan ke ther ke ha bolo la pen hala hade asor alam yong sikroi pulote nan sun tungi ko alam da ke la sinona bangke ko piloma la elitum karbiang long 10,434 square kilometer la heno elitum karbiang long lilo karbiang long pen la so long li kacerai ni bangke non ke elitum kacerai na the Great Rocks year ni la puan alam do ko pita council pen ta the alam plangke la pen ke ala state government pen ta the alam plangke la so teng pen lang te alam pen la bang so adu ya ho kera ye bangke elitum thang ni ke the la sinona bangke la bang so karbiang long adui agoya bangke ilitum karbiang long rat emet ang masih cerai nang cerai tekbek nang kasi pinila da kabang ke cengsia consultative meeting lo ka jang de teri kuson ke claim ke dam se ke mi ma ke choki ma ilitum along le thir klong ke doi ma hala so ke cengsia mai lo la pen ke non ke bang ji krehiniar ni hamre na lo DC office adung masih ra si dhorna do ji ka protest dhorna hala so dhorna lo si tame karbiang long arat na ho ke do tu mai si tame na du na che tu du tre ni pan si chuni la pen ke la bang so Hills Tribal Confederation along kitu song an sita mi AFCC ANC kadu event che ko jatas kadu event SPL kadu event che lo sita mi non Assam government la pen Meghalaya government atum ke dei keep take ko policy ka chipi la pen ke dei la so policy bang ke ke karbiang long ke Meghalaya phan tipinaya long leta be Meghalaya pen ke long nangi hala bang itung phan pinai tadi so la pen ha haru krisen ke ro confederation ni kan pen sita me hala dak bang adu ya hoy sunglor dulo la pen hala so adu ya hoy pen akaprek along leke Meghalaya lo ke litung karbi arat ke karbiang long so ke dudan be la sim Meghalaya phan long le ipinangi adi ma be la pen Meghalaya pen long le ke hang ta la sila so ke ka polisi bangke nilitum ke protelan par sita me nilitum ma dimana bangke ani se chief minister ke bang hota memorandum e pak pidun lo hala bangke JCCPA pen se pidun hala dak sita me pulo la non Tribal People Confederation ku isi tuning Oktober achiklu pen si la kaching wai chenglo la pen non puta la bang pang dak pe me mela hala so ke seng inang ko wadim bang ke non Assam angkang Assam arlu kedu tribal atum an sita me akai din sita kisung si ka chetong nang lo bisar lam long le phelang alam pulo te plain na jo sita me la so tribal belt and block anta ki kriye pansi borilo la pen ke tribal la pen ke long le ke pacheka kone na ok sita me ilitum karbi tum handa tupe la ke lang la pen lang ok ateng lo lang ok ta lang yong pen si ended ra korabi ko lo kulong te la ke lom so chardak flap flap ko la si hala so teng si hala da tribal ke doan boru pen chenglok missing pen chenglok sunwal pen chenglok ke doan aba tribal ilitum karbi tum pen tiwa lo lahoi rabha lo lahoi kadok kaveli tum chelang pet pen si hala so all
Assam Tribal People Confederation puke keseng ko la pen ke non la incorasiar ni lo te la bangso arona teng pen pangdak ko ala da convention si do ko ala si pangdak la pen halaso along ilitum karbi anglong arlo ke do tribal tuman sida karbi benceng lo kopi akisung siga cetong nang mahalaan sita me halada ke ponun thegia bang phansi ko pilumai litu ladakta Hills Tribal Confederation ko bang ke keseng la sila bang ke ilitum lesung krung sitame ilitum ta iri chenep nangko lasi tribal doan ke Assam arlu non ke doan bang ke bisarlam naga tum ke bang methanga state do kokla hala tum ke almost secured lo lason si miju tum ta methanga state do kokla tum secured lo khasi jaintia la pen garo tum sitabe bang meghalaya state do kokla hala tum secured lo sita ilitum ke Assam arlu si non tribal state arlu si dodun ko kulote la non ilitum kisung ason kisung ke punang mom sitalai methanga state kabe banga state arlo do non tribal state arlo ke do dun ko ajo ini sila non tribal state arlo ke do tribal tum an la kisung an sita kacetong ason do an sita me kisung ke boy kacetong an do an sita me laso kacerap siroi thegia pat la pen ilituma demand autonomous state demand long standing demand sita me dakta ala kaprek boy ke do tribal tum ta nang pachitu dundi ala tum apenta ke rap ke long nangye phansi la Hills Tribal Confederation da ke sing